Minasama no Kasio, Kokora Karakangi Itasimasu. Namaskar and a very warm welcome to each one of you. Wata Chitasi Assam Jini Otote Nihon no Sugin Gicho Chamatu no Minatama wo Asami Omukai Dekiru Koto wa Hokori Diari Yurokobi di Gojaimat. Assam Sugin Dan Uyubi Assam no Itubitu wo Dai wo Chite Kokoro Yuri Hange no Kotoba tu Pukai Kansa no Iyo Arwasi Mas. Nihon Kara no Minasagaga Ota Sitasi wo Oto Jure Rikuku no Yuko Kanki o Isuni Puka Merareti Irukoto ni Kansa Itasimas. Minasama no Gosu Seki Indu tu Nihon no Kyujai na Yuku o Arawasite Imach. Kono kaki wa minsu sugi no kasi sogo chonso hiu to hani no chui chinin ni iwete kijukare timicho Assam wa hokotobun Indo ino genkan hos tusite sirariti ori yutu kana bunka hisantu season bio wa poreta sikidish Assam wa oko no minjuku go kyu jonsi chori jori ka tukuchu aru bunka yachoku seikachu wo mochi nagara kiwa chiti kora chiti imach Assam wa mini India desu Assamujin to Hinonjin no airani wa gaikeni ya puru mai choku seikastu nadu toku chan no jiwuna rujitenga arimach tokoni mongoloid kiyo sosentu churu Assam no oku no minjoku wa Nihonjin to yubu toku chu kiwi city mach Oga kuni Assam chu wa chai kin Nihon wo homon city advantage Assam ni chutai sare masita jaindo oyobi Bhutan Nihon taisi ono kisi chamani mogo chanka itadaku kotoga deki masita nichen nijugo nenni gachu ni hirakari advantage Assam ni gochu chiki itadaki masita watachi no supichi onagaku Harimasen, Nihon no Gichu Chama what I hen, Isugachi, you Tedi Ariamachu, si Nijon ni Nojikan Gechugi, Wachiki Detakaku, Yuka Saretimas. Kono Kikai Okari, Kansa wo, Yu Simasu. Assam Chu no Chi ni wa, Bango Hano Tik Ichiti, Itadaki. Chono no Chi ni Bunka, Poro Guramu mo Arimot. Hontichu no purgaro mo tiki yochite kocha chata achamchu no chucho nimo koro karakansa mochi agemacho jihi bangohan omechi agiri chono nachi no bunka puru gramu mo otanuchimi itadakimachu to chayo deshu mo ichido asami yikocho subarasit tajaito narimachu yuni Arigato gozaimasu. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. May I now request Honorable Governor of Assam, Shri Lakshman Prasad Acharya, to kindly address